I gdje ste ljudi, imamo s ponovno Strel Gamer, danas ćemo raditi nešto posebno. To je, Tesla, doći u Shadow Fight da vam to najavim. Tako da odmah pređemo na taj klip, nadam se da će vam se svidjeti. I veoma je smiješno, tako da ljudi, ajmo. I ljudi, to je to, tu ćemo, gledamo te parodije koje ćemo sigurno da se nasmejemo, možda i ne. Ali ljudi, ajde vidimo ljudi. Da nađemo nešto dobro. Ljudi, možemo ovo Top Shops parodije, nema ništa u stvari ljudi. Ljudi, Ljudi, zovem vas kada nađem neku dobru parodiju. Ćao. I evo tu smo ljudi, tu ćemo snimiti taj klip. Ajmo da krenemo. Napravimo uvodna špica. Ljudi, koliko sam upuđen, vidjet ćemo. Dan vas jebo! Dan vas jebo! Ministru Yongyangu krava pojebala dvorište. Tjeran je satane sa suzavcem na trgu večeras u 20 časova po noći u večernjim satima. Masivno govno nađeno ispred radnje sa ukrasima. Ljudi, masivno govno. Džaci ubili Boga u vjeroučiteljici Han. U selu Kandero, Johna Matero ubila muža smrdljivom kuhinskom krpom. Gužva u nasilju Hamun jebo, zbog $1 kupusa iz Hamunkyong daja, ljudska masa podivljala. Ono je podivljala, šta će radi ljudi tu? Zbog puknuća kanalizacione cijevi na trgu Čuncegi. Molimo opreznost pri vožnji zbog kolana, da ne poginete zbog klizave ceste. To je bilo to, a od mene jebo vas otac. Ljudi, ovo je bilo previše dobro, tako da ljudi obavezno posjetite kanal ovaj. Možete moje parodije, sve što sam snimio, vidjeti tu, tako da ljudi, ajmo na sljedeći klip. Evo nas ljudi ponovo, evo ima još jedna dobra reklama, VIP reklama 2. Mene stvarno briga što volka mi je tjesna, peglam ko glupa, ludosti nisam svjesna. Otišla sam kod zubara, kaže, reci a. Jebote, ja usta ta gupala. Bolje, sad popravljam sam. Jebem ti cijelo okrećno, ali me bole noge. Nekolika ti ugla, otekla od... Drugi. Daj je moju primamo kod kuće. Nisam nagu. Ne puši mi za vratom, završit ćeš u grobu. Sa 150 giga kućani. Šta ona ovdje glumi jebote, majku ili stujate, pa pokazuje smjerove ono kao, a sad uznijet ćemo dame, gospodi teroristi. A pored toga gledaj majke ti što ste stisla ko da je neko istisno iz tube za zube. Tu se rimuje. Žena pegla ispeglanu majicu. I još bulji u telefon. A išto gleda kako napraviti neki recept. Ljudi, ovo je presmiješno, uvijek posjetite što kad ste prezali imaju predivne To jest parodije. po nekom receptu neki klinac. Ali dorate da peglaš i da gledaš u telefon. Ne vjerujem da iko tako pegla. A logično da pegla tako kad to radi sa isključenom peglom. Peglo po glavi. Pa pego. Давай ме по мачето е губесна. Откивай ни коментара поеде ме. A gle ovu Isus posvijetlio. Ko da su joj oči uprte u svjetlo nebesko. Ljudi, izvinite. Moje ime oca i svjetoga duha. Il se napušta nečeg pa je sva. Aj. Gledam how to flip. Ko će normalan uzeti tablet i otići reći kako se ovo zove dole. Haj kabinet, ne mogu se sjetiti. Iskinat sifon i to očigledno jako čisto. Znači ne korišten ko nešto popravljaš. Tabola ti popravljaš. Kad se zna desi da se ode u majčinu i popraviš njega i tablet pa ti surfaj na tarifama. I sve radim sam. Jednim klikom postać. Pazi ovo, hoće bude bloger/vloger. Zašto? Za make-up svih tipova, gledaš što si nafrčio. Mislim, nemam ja ništa protiv, ali nije dobro namjesti usne. Ako će biti bloger, vloger i to, za make-up mora biti malo više Da, ovo nije ti ljudi bloger nije za 100 godina. Influencer burger. Bolje Mari googlaj čemu služi burger. Puno neta imamo kod kuće i na mobu. Jedva čekaj da mu kažem mušu svoju. I koji Ljudi, ovo je klinac moja je najsmešnija neka scena. tetkica u sprintu, gle koljena, gle face, gle poze.
Znam ja, brate, da je ovo gluma, ali ovaj ga, brate, mili pretjera. Ko da ga 300 đavola juri i ono faca mu je u fazonu, Bože me oprosti, ko da ga nešto žulja u dupetu. Bože me sačuvaj. Ja ne znam kome se ove gluposti prodaju i ko uopšte gotivi ovaj tip reklami i ovo je sve sarkazam, znači. I ljudi misli da bi to bilo to od ovog klipa, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao za